Kinong kitkam kahitu ribhoy district hapo kajingilam usketri uba keni nongrum Elvis Christian Vice President batbaro kinong kitkam ka ribhoy district kilapan bena panwangno i kajinglong dekhot kajongki bat kaseng hitu. Katai garai lami hadin bikinong yalam bahak madu jongka district katau Presiden uba ban karnayor bat working President uba abor lang nongrum na ribhoy district kilasya maik kerteng hau Presiden rangba kahitu uba donbok dekhar ubalapan bena lengba ka WhatsApp group jong kate ka seng klem ai kino kidaw batikna. Katkum uba kini nongrum uwe na kino yalam ka hito na ribhoy ula keno baka jingsha weng ki arngut kino yalam ka seng hau te Presiden rangba kalong ka bamla ban pediang satya namar ushim rai marway klem kunjo ktin bat ki dekhot na ka string. Kumta kum ka jingi teli ba ka jingshania halaki jong kinong yalam ka string kinong yalam ka ribhoy kila shim lang ya ka rai ban mi no baro kentup nadu ka string bat ki area bat rai ru ban peteng ya ka jingsha kri pai ba daga ba penya so sendon lingba ka ribhoy Youth Welfare Organization ka bala seng nadu usnam arajar khanyo ka jing kuntip chupi baro ki parari ribhoy ni na kaliam jong ka CEC jong ka hito ribhoy hadin bangi layo ya kata ka jingweng jubor jong Presiden mangba ya Presiden berkumpul ru ginong kitkam kibade ko ka isi ribhoy kumyo working President la shuweng klemdan kat no jingi penbe lang ko ka isi bang bandan ka jingtip kala pandina kano kadaw henry la shuweng jubor tengi la bu ya ka isi mentakas ngihi akalai putari bunai besipau nilai arai kawai kalenti ba baro ka kidukot jong ka isi jong ka ribhoy nilai ban risan no mentakas ngihi kalau ka iki ka basungsi batang kendiat por nilayo manginya tre haka kerteng jong ka seng itu banyo manle iki kamba baha penban nilayo na kung gini ki jingsha pilihan haka bangim so ya hap ya kata karkum bantre ya kamon ngayoy dani banle kanono ka kamba baha ngiro na ka isi ngimdadan ya kata ka jingkim bensim bakung ngi inong kitkam jong ka ribhoy nilong ngiyatali kawai bangin yayat ya kalanti kumbangin na juyat nakapor sa kapor matalajan laisnam bangi syakri ban syakri ban tre na mantaka jingbaha sementara nilaray bangin yayat nyo syakman dakawai pagkalanti bangin yayat nyo haka RBYWO Ribhoy Youth Welfare Organization bangin yayat tre kumjuk kumbangin ladan haka bodi jong ka isi ka parim mentangi ki jo hinginya hakani ka isi betmai do nginyai tre bangin nyai but ya ka ega jingsateng hakanono ka kam ka bangilayan bangin nyai tre sitong bangin le ya ka ega kam ba nang ni syakmat do tang kita ku beli sibon